hai program songsalai mani. Omoto 25 August 2022 apro bubo grana student wing kaisa launch mane ke abon pore ke tak oro Amarpur college ni hoite oro freshers meet malama panak khajana ka Oma sal busur oi khlajana o program tini salsan bagina mane kwama college rogo ajak tongta o program mo tini tamo tongnai o program masama muslima tai custom show tai freshers বিশেষ বা ফ্রেশার্স নতুন কক সালে জেনা tini o program no sabno chief guest songina harka actually chief guest to amokito hagite malia hinke haipabot tai chief guest to doli madam na ringmane bo hagi malia bone bijin bage hinke te amo lawai special guest of TISM ni central incharge ni borum garang sar sodagar bai sar david phaisokena Jangke oro tini je Amarpur college ni tui simi anoro kuthum lai mani hai ka ba alka high secondary school ong ni student ok bolatong oro college na tui simi malama pan bo hai bancho go tini norok bo bosu borok kabang khlai program chenglai mano takto motamoti ne pangge thanga haipa aste tai be lang kasal phagi tongo oro to korbog ni silasori ni dombod ni tongo ge Amarpur ya ompirong ni tongo ge bara nok ni khana ge leri tongo aste tini no program khlai mani main nor ni nahar mungtamo student ngui of main program khlaimani karon ke nahar mangka ke mane jeng bahai ke srai rongno sikla rongno bahai ke khansa ke to mangna baksa ke basar mangna berangno good advice rege bahai ke discount future ni bage mana pohon ni keseng pohon to mang to bonan bage han bage buti rongno te advice rege acha o jaga thani mong purbo dolong matamo adisi koloni jini ni mong Dormender Purbo sub divisional research hambai